Da li si ikada bio ignorisan od strane žene koja ti se sviđa? Žene vole da ghostuju muškarce, ostavljajući ih zbunjenim i povređenim, pitajući se šta su pogrešno uradili. Ali, šta ako ti kažem da možeš okrenuti situaciju i iskoristiti to odbijanje u svoju korist? Žene ignorišu muškarce na osnovu izračunavanja. Kada algoritam u njihovoj glavi kaže da si niskovrednosni muškarac, za njih si gotov i tražit će nekog boljeg. Ključ je dokazati da su ta izračunavanja pogrešna. Kada shvati da je matematika bila u krivu, uništit ćeš joj ego i možeš je naterati da se vrati k tebi, očajna za tvojom pažnjom. Razmotrit ćemo 6 stvari koje će je naterati da zažali što te ignorisala. Prvo, ponašaj se kao da ne postoji. Kada te žena ignoriše, jednostavno se ponašaj kao da ne postoji ukoliko nisi u vezi s njom, ali radi to na fin način i nemoj biti seljak. Možeš čuti ljude kako kažu da trebaš pitati šta nije u redu ili da li bi želela da priča. Govore ti da budeš posebno ljubazan prema njoj. To je smeće i ne funkcioniše. Nikada je ne pitaj zašto te ignoriše. Već si nisko rangiran u njenom umu i očajni pokušaj da pričaš s njom samo će te prikazati kao potrebnog čoveka bez dostojanstva. Verovatno sam jedini koji će reći ovo, ali kada te žena ignoriše, aktivno ti je disrespektovala postojanje i posljednja stvar koju trebaš učiniti je trčati ka njoj kao malo kuće, jer je potreban najbrži način da ubiješ privlačnost ko žene. Umjesto toga, jednostavno se ponašaj kao da ne postoji, ali ključ je da to ne forsiraš ili se ljutiš. Nisi mala devojčica koja igra mentalne igre. Budi vrlo nonšalantan u vezi sa načinom na koji je ignorišeš i nastavi sa svojim poslom. To joj daje do znanja da je ne stavljaš na prestol i da imaš bolje stvari za raditi nego da se dodvoravaš njoj. Broj 2. Ne reaguj emocionalno. Možda te ignoriše jer je izgubila interesovanje za tebe, ali također te može ignorisati da bi testirala tvoj karakter. Bez obzira na njen razlog, moraš ostati stoičan i neuznemiren. Ti si taj koji može dati snagu njenom ćutanju, ali si i taj koji može učiniti da njeno ćutanje bude bespomoćno. Broj 3. Radi. Kao muškarac, uvek treba da budeš posvećen radu, bez obzira na to da li te žena ignoriše ili ne, uvek težeći da postaneš izuzetan. Ali, kada te žena ignoriše, to je još više razloga da spustiš glavu i radiš. Jer, stvarnost je takva da te ne bi ignorisala da si bio bolja verzija sebe. Dakle, nastavi da se poboljšavaš fizički, mentalno, ali i finansijski. Ona očekuje da će nisko rangiran muškarac juriti za njom i stalno joj slati poruke, ali ako joj se čini da mu uopšte nije stalo do nje, počeće da dovodi u pitanje svoju odluku, posebno ako taj muškarac zarađuje dobro. Zato se pobrini da proširiš svoje financije. Video snimci najboljih načina za online zarađivanje bit će uskoro dostupni. Pretplati se na kanal da ih ne propustiš. Broj 4. Ti si dosadan. Postoji izreka: devojke vole samo da se zabavljaju. I to je tačno. Devojke često ignorišu dosadne momke. Ne shvataj pogrešno. Težnja da postaneš najbolja verzija sebe je veoma važna, ali to nije izgovor da budeš dosadan ili da budeš umišljen, da biti introvertiran opravdava dosadu. Bez obzira koliko zarađuješ, koliko si snažan i koliko si uspešan u svojim poduhvatima, ako je ne možeš nasmejati ili zajedno raditi zabavne stvari, jednostavno nisi zanimljiv. Zato te može ignorisati i izaći sa nekim dečkom koji zna kako da se zabavi. Da, možda si u boljoj formi od njega i možda zarađuješ više od njega,
Ali, da li si zabavan za druženje? Biti uzbudljiv čovek je veština i većina momaka je posjeduje u određenoj meri. Ali, momci koji su striktno usmereni na samopoboljšanje ili sticanje novca, a propuštaju važnost toga da budu zanimljivi, često propuštaju dosta toga. Nemoj dozvoliti da te samopoboljšanje pretvori u čudaka. Broj 5. Dao si joj previše moći. Devojke će uvek testirati momke da vide koliko mogu da prođu s time i koliko moći mogu steći nad njim. Na primjer, može praviti ispade, loše se ponašati prema njemu, biti manje nežna, ignorisati ga, zadirkivati ga, tražiti od njega da radi stvari za nju i tako dalje. Ako trpiš loše ponašanje jer se plašiš da je ne izgubiš, moć će se postepeno preneti na nju i izgubit će poštovanje prema tebi. To nije pozicija u kojoj želiš biti sa ženom. Pozicija u kojoj želiš biti, a koju žene zapravo žele da zauzmeš, jeste da je voliš i poštuješ, ali ostaješ u poziciji moći. Da bi postigao to, treba da održiš veru u sebe i razumeš dinamiku moći između muškarca i žene. Ako pretera, treba da joj daš do znanja da si razočaran njom i da očekuješ bolje ponašanje od nje od sada. Kada joj to kažeš, trebaš biti vedar i opušten, ali istovremeno i odlučan. Ako nastavi praviti iste greške, ti trebaš prestati poklanjati joj pažnju, jer to je zapravo ono što žene žele da muškarac učini. Žena mrzi kada muškarac toleriše njeno loše ponašanje, jer se plaši da će je izgubiti. Broj 6. Fokusiraj se na svoj cilj. Muškarac bez cilja čini nebitne stvari oko sebe velikim. Brine se o nebitnim stvarima i nervira se oko besmislenih gluposti. Ali muškarac sa ciljem ostaje nepokolebljiv. Kada ga žena ignoriše, on nema vremena gubiti brinući se šta drugi ljudi, bilo muškarci ili žene, rade. Kada su tvoji ciljevi prioritet u odnosu na ženu, to je ne samo ponižavajuće za nju, već i uništava njen ego, jer njeno ignorisanje postaje besmisleno. Zapravo, bilo šta što ona radi, više te neće pogađati. Dakle, posveti se svom cilju. Ako još uvek ne znaš koji je tvoj cilj, to je razumljivo. Reći ću ti kako da pronađeš svoj cilj. Odlazi malo van teme, ali ovo je veoma važno. Sačuvao sam ovo za posljednji deo videa kako bi svi s kratkom pažnjom već otišli do sada. Slušaj, kako bi pronašao svoj cilj, moraš eliminisati sve distrakcije u svom životu i biti sam sa svojim mislima. Razmišljaj o tome šta ti je najvažnije i šta želiš postići. To može biti bilo šta. Razmišljaj o tome da postaneš bogat, postaneš UFC šampion, ovladaš veštinom ili utičeš na ljude. Mogućnosti su beskrajne i treba da razmišljaš o tome šta je tvoja duboka želja. Kada to shvatiš, vreme je da testiraš njenu validnost. Trebaš saznati da li je ta želja stvarna. Većina ciljeva koji iskoče nisu stvarni. To su samo ciljevi, snovi i želje koje ti je neko drugi ispričao. Kako bi testirao da li je tvoj cilj stvaran, trebao bi pitati zašto. Na primjer, ako je tvoj cilj postati milioner, prvo pitanje treba biti zašto. Tvoj odgovor može biti zato što želiš slobodu. Nastavi sa još jednim zašto. Osoba s pravim ciljem, stvarnom dubokom željom, može nastaviti ovako bar 10 puta. Može kopati dublje i dublje sa pitanjem zašto i imaće odgovor na svako od tih zašto. Ali, osoba koja je samo vidjela svoj san života na društvenim mrežama ili je čula od nekog drugog, neće moći nastaviti odgovarati na ta pitanja zašto. Ovom vežbom brzo ćeš otkriti da li je to prava želja ili ne. Testiraj sebe. Stalno se pitaj zašto želiš nešto, bar 10 puta, i vidi da li možeš nastaviti davati odgovore.
Ovo je način kako otkrivaš svoj pravi cilj. Usput, ako želiš napredovati u životu, ne zaboravi pokazati malo ljubavi pritiskom na dugme za like i pretplatom. Dok ne stignemo do sljedećeg puta, želimo vam prijetno veče. Pozdrav!